tayo, dito recyclable tayo, kilwen tayo na po, may inabantay dito kadwa tayo nga junk shop, nga nakimuwan tayo, nga iti City Hall in Rugidan, nga dumapi nga barangay, amin na trash nga recyclable, ket magkilo, agbalin nga cash, kasi, so, no, sinot ka nga 20 maalam, awardan tuman to no December. Kati kwarta nga maukuntay per department iyala dala tati uran niya kasi aga pumit la kadakwada deta nije basura da segregate da digiti tawag dito yun digiti recyclables da then bantay to isu data ma-measure then no sino ti ka nga 20 na ilako per kilogram ken manunga kwarta isuntot mga back to December. So we encourage that the barangays nga replicate met data ta ije barangay obraen da. The ideal nga min apo at tanto met kuma junk shop ije barangay ta manage by the barangay anything nga ma-generate data nga income ket may i-contribute para iti cleanest and greenest program ta. Pero sa basura po yan. So kitain nyo apo adalang kada kayo no nagaget kayo. Ngem do diyo kay ti kwarta ket baka salapi lang data 25 cents kung kunayo. Ngem no maurnong kwarta latta apo ken nadalus na kwarta. Hanga basura kang kwarta. Nga may alamit lang itikwa. Ngem no individual mabalin nyo nga tiko namon apay nga adopt junk shop kasi may puwera sa basura. So in your own way dakay kumakit mabalin ag generate income data no kayat.